Hakisi bagi por pemerintah ke jinghir bathli ki dukan di do masih heudu kila itu namar ke jimbom poishu ki masih na Asam kalakta shibu ni kinong adok masih balawat kelai ki masih layot kawe ni atli ki masih tang ban penhun ye kinong bam do masih baru ke jingjelai ke jingkai bat shalan tu ki masih kaput kani kelapin sosat bat penbitar ki try tin masih bat kinong adok baki labu jingkeli balai ki badan haka buat kim la bante lakam yaki kambut tu kadau kolong bikinong mikmat kim shem lanut ban shem haka buat ke jing shalan tu ki masih kilak kerpat ba kinong mikmat ban kranlam halor kane kamat khayitu yaki masih bahaya nom ta masih asa masih bahaya masih ong no kapher te ba menchuang him yo shute ba yo freedom ba ong tin yo masih ba special chinam ban ada so kadok la rem bala tu dor ba nalai po sau po di pintu bentir melak cukai bentir di special mesti pasal pol di special mesti belak dia mesti pasal pol supply pol support ini mesti dan mesti non ang bidan ba sengaja kita mereka ini nak tin ada tip dah ni tip no bang bang dok no bang bang dok tapi situ kemarin long lah kita masukkan kemarin beli makan kue dan minyak dah baru mesti bang ni tip tu no di dok cuong ban sudi kemarin kadok ini cuma ni kita segi beri 2 minggu dok mesti barok tiet hi padang harus pandang pun hi kosi lagi barok hi babang mesti ngadu betul masuk babang mesti tambah kim lak bor arem so na kita men pitch kilo tiet steng batit chipua batit steng batit chipua long tak le babang bah hi bayi no yo berspa nang bam ha ki ba long kinong kendong ki bam haก็mesti tiet bai kata tiet nang kendong tiet kilo tiet bila kilo 10 sama mar ki bo lupa kita lupa long tak ni berspa syulong berspa bam do nom tali abun ba packing mi kado sini aku tu packing ni dekat orang ada no tak kai kila de mak dah dim dah ong no la di ban ong gitu ba kan presiden kina mi kemat di ban ong gitu kan ni la ong ni tak ada yang menjar kan kim kit clear ni yang ni member ni la senang clear dia kata kau ni galang gitu lawan klik ya memang along tanah dan kena mangi dengan boli itu sudah dengan boli gitu ki nam deba ibu ka kilang ki membaca lahir dengan passion ini dia klik ini kan kiriman wan kan man solve problem ni aero hari meeting judan syu asyulong nemu itu kalau mai kunta dan bai ber balong mai nomor belai itu rekem dei ban perkara jingi yo jingi kim tip ira inde na lalu kunta le ada menu yang ini ayo lila syulong mai kunde dan presiden dan saat tak nama dan presiden sampai kayo pak larang jauh jam balong nah mesti marang hasi jingin dan mesti te WR bari mesti ayat te ban minyo mesti ya bin Asam te mata wa baik penduduk pendam hi tapi mesti kan thai pelai tu mesti Asam jenjar te kok lagi yo beri ba supply mangla ba head do te kilak mah ingin dei ban hok ban bisni ki ma bisna jangki dah le lain pentut dia ki suang yang kata bam kimler nang penyak te presiden kimler sam ayo ru juan kai dia presiden ni sunam jadi jenjaran ni ru hayo minta syukurna yang sama anong ba ide doa nom hayo juan mi in kan no ali hayo ling ya ni dia ke balai kila men cek kan do baba kila lu men cek ni ring na cek dapat kila do non masih babahan membahar ende na pa hamu yung la cek te hani kan ni men cek kiri pikir kini di bakit kam yang ka seng yang ka dido dia berpikir dah umdai bersyukur nak beli tanah yem itu dia berpikir lang dah hayo ha minta bersyukuran tu kami ha mani ni ya dia ka dia sa mio do hisibun sa kador arem kador nong ti aduna te ini kalau minta kador masih kador ya dia kat ba subit na saus pak prapo ni jaka tadi saus pak sempur dan badi sempur dan di betit kambit do di kambit do betit kamran di long tak kan lang ban ang katahan dos pa tang lema dos pa ditang kapat bang hibadi dos pa sentai urusan cepat sampo kini dia pai ba te dala ayam ni pelai be sau sampo la pelai mana balai mana ni penyak tan kami hap te
Dem dia kam tam ki baduk besuk bawan jangai tua bom dok sinano. Di pinyan ben han ki bom na. Iya lah kat balak te lo astu ami ka trai. Da ai bidor lah biang. Kuna. Ta thit masih bathit rem ke mai era. Man hab di rem ya di. Timal kem di san spa la ban ni. Kalau ta da. Mentah pia penyiap masih sismi kat noteli habarin dia bagi Mishwar mentah ni ada sini apa mishwar mah? Mishwar ayo kadang ayah kadang orang kadang mentah lah ni balik kang na asam. Nado kan kalau down ni hamslu kai berapa itu business lu pada down tu. Nado ki ang kila rem tu. Mas sekarang ni tak tiap hi. Kam fikir dah ya kepada hok bang fikir baik akibat. Kalau tak kam lek dah kam pendap lagi ki duty bade pendap ni kita business bangla kat saya daftar ke masih dah. Anggap ki asam mungkin bersih di masih kita yap lah siap kan tu dia ni kibun membam yang buat dai. Di ni babam ni tak nak di sini. Yang mikir lagi kambun bang ke Mizoram kadang kebun kandung tu kadang tak deh. Mentah ke business layak lu tu masih. Sebang laru ya. Chanu shu mentah shu orang halani. Lingkot hen biok masih ni lah. Lingkot nak asam ke masih. Ni oh hinan long tak deh. Long kat bala hi ni le banyak pun banyak kador nyemlak deh. Ngam no. Kau ke di bang ni sepuluh jumlah. Kau bayar. Para kasih bisni kalau mentah ni. Para kasih bisni. Tak kena sampai ram ke barokan. Ini ya steli setuju kan. Tapi masih kameram. Dah ikan hok sampai ni masih jual behi benar. Hari ni masih kasih seno en lap sasang masih kasih. Kasih pinyo ro to sau kali sentali masih yang tiap dari sanpon tu. Dia beri kat dong chan dong lak kat dor dong dia biang. Tengi panang dia tengi bincang. To beri mentah bantik lapan kau beri laipo. Kon beri pan laipo. Kon beri laipo sah. To pan biang. Jadi beri bun taruh bisulit cipan kai, sausan. Nang kendong kibat baik mah. Cipan kai sausan yang nabi itu EP. Nabi itu hadir dalam kado sausan disediakan. Long kada. Dah kasihnya. Kada. Di kadang di banyak katan ni hapet bang macam-macam bisnes. Kat bayo di bandir tu bang bayo dia saya di bayo. Macam macam dah dan lain dia. Pasti masih thong aru. Ni masih okey. Kontek mana tu gram. Minut thiệt rồi, kador mengakhirkan bat, kador beruang mau minut cerita. Pun tali biar masih kenteng masih berarti, masih betul. Masih betul, mana jubam kita kasih jubam, masih kenteng mana lagi jubam. Masih jadi macam spesial baik, asam Bihar.